Lečenje opadanja i gubitka kose zahteva kompleksnu terapiju, pre svega iz razloga što je uzrok opadanja kose različit, kao i zbog toga što postoje različiti tipovi opadanja kose. Zbog toga je neophodno pre svake terapije uraditi detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdio tačan uzrok opadanja kose. Nakon detaljne dijagnostike sledi terapija koja može biti medikamentozna, koja podrazumeva lekove, vitamine, minerale, različite losione i šampone, ili terapija koja podrazumeva medicinske tretmane u smislu aplikovanja matičnih ćelija, faktora rasta, egzozoma, mezoterapije ili PRP tretmana. Kao najnoviji i najpopularniji tretman u svetu, a i kod nas, koristi se aplikacija matičnih ćelija. Intervencija se izvodi tako što se klasičnom liposukcijom uzima mast sa regija gde pacijent ima u višku, zatim se ta mast obrađuje posebnim aparatom kako bi se izolovale matične ćelije. Te matične ćelije deluju na folikul dlake tako što stimulišu rast kose iz takozvanih uspavanih folikula, a rezultat toga je da kosa postaje gušća, dlaka deblja i manje lomljiva. Ovaj tretman je idealan za pacijente kod kojih postoji difuzno opadanje kose, pa zbog toga nisu kandidati za transplantaciju, ili za pacijente koji su se odlučili da urade transplantaciju kose, ali kao priprema koja će ojačati kosu, pre svega u donorskoj regiji, kako bi ta transplantacija bila uspešnija. Ukoliko i vi imate problem sa opadanjem kose, slobodno nas možete kontaktirati. Tu smo za sva dodatna pitanja i za sve informacije.